дар 25 соли ахир дар тоҷикистон барои 1075 ихтироъ ва навоварӣ патент дода шудааст. масъулони маркази патенту иттилоот мегӯянд, ин шумора вобаста ба имконоте ки олимон ва пажӯҳишгоҳҳо доранд мӯътадил арзёбӣ мешавад. пешрафти бо суръати ҷомеаи ҷаҳонӣ аз олимон кори бештарро мехоҳад ва зарурати рақобатпазир кардани маҳсулоти ватанӣ бо вуҷуди зиёд кардани номгӯи истеҳсолшавандаи онҳо خب олимони мо ихтироъкорони моро водор месозад ки خب биён ки вазифадор менамояд ки ҳарчи бештар дар ин самт кор кунад ва он ихтироъҳо ва навовариҳоеро пешниҳод намоянд ки خب дар оянда аз истеҳсоли онҳо мо тавонем ки аз ворид намудани маҳсулотҳои خب истеҳсоли хориҷӣ умуман агар ба таври пурра ҳам ки набошад яъне ки ба қадре бошад яъне ки боз истем. солона ба ин марказ бештар аз 100 ариза барои гирифтани патент ё ҳаққи муаллифӣ пешниҳод мешаванд. аз миёни онҳо аз 50 то 70 шумора ҳамчун ихтироъ пазируфта мешавад. ба гуфтаи масъулони маркази патенту иттилоот, яке аз шартҳо ҳамчун ихтироъ пазируфтан ин аст ки бояд дар саноат ва барои оммаи мардум қобили истифода бошад. аслан ихтироъҳо пешниҳод шуда буданд дар соҳаи тиб, дар соҳаи физика, дар соҳаи металлургия, дар соҳаи химия, хоб кишоварзӣ, хоб ва дигар соҳаҳои гӯем ки фаъолияти инсон. خب بیشتر حدودی گویم که از 40% بیشتر هم گویم ارزنامه‌هایی که پیشنهاد کرده میشن برای گرفتن حجت محافظتی یا اختراعهایی که پیشنهاد کرده میشوند به ساحه طب تعلق دارند، مخصوصا ساحه‌های داروسازی و سمت‌های مثلا جراحی. اختراعکاری در میان ساکنان تاجیکستان چندان پدیده نادر نیست. مسئولان مرکز پتنت و اطلاعات میگویند که الکی قسمی از اختراعات عالمان تاجیک در استحصالات استفاده میشوند. مثلا طرز حاصل نمودن فلوارید با ساحه متالورگیا، خب مثلا اصولهای جراحی، طرزهای جراحی که به واسطه در مرکزهای طبابتی الکی استفاده شده استودند که خب برای بهبودی خب حالتی گذراندن جراحی ها صرفا نمودن مبلغ‌هایی که اگر سالهای پیشین بعضی بیماری‌هایی بودند که برای جراحی آنها شهروندان ما به خارج کشور سفر می‌کردند، می‌رفتند، خودش یک راهگیری و رفت آمد و خرج و مرج و دیگر خرجات‌هایی را دارد. خب و دیگر سوالایی که هستند که قسما الکی استفاده شده استادند. گفته می شود در تاجیکستان جوانان و نورسان زیادی به نوآوری به قول معینه آب میکنند، ولی نبود شرایط لازمه و کم توجهی جامعه باعث دلسردی آنها می شود. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.